međusobno pomaganje, izići u susret i gostoljubivost. Recimo, strancima je nepojmljivo da vi dođete u bilo koju kuću u Hrvatskoj, u Hercegovini, u Bosni, da nećete otići nepočešćeni. Tako vrijeme ruška, pa doj ostavimo rušku, a kamo li popimo kavu, popimo... Oni ima tanjir viška i tu lijan diš. I recimo, to je ima fascinacija potpuna, a pitajte naše ljude kao, pa nije to ništa posebno. Recimo, to je nešto što govori o našem mentalitetu, što čini odliku i slično. Recimo, nedavno je rađeno jedno veliko istraživanje, radilo ga je sveučilište Berkeley, i na radovi su Bosna i Hercegovina nije bila uključena, zanimljivo, nego su članice Europske unije, pa ne znam, neke druge države, i tražili su rang ljestvicu najtolerantnijih naroda. I Hrvatska je po toj ljestvici bila na visokom 13. mjestu. I kao otvorene spremne religija, nacijama, potjenim strancima, koliko ste spremni pomoć u drugome ako se nađe nevolji i slično. I sjećam se, jedna redakcija naših novina koja je onako hejterski nastrojena prema svemu, oni su napisali pismo voditeljima istraživanja, rekli, vi ste netom tulali u metodologiji, mi pa 13. najtolerantniji u svijetu, pa to je nemoguće, mi smo grozni. Voditeljica tog istraživanja sa Berkeleya je rekla, ja ne znam kakvi ste vi u Hrvatskoj, ali očito si drugi govori od vas. I to je bilo zapravo rješenje. I sad se opet vraćamo na ovo tvoje pitanje s početka, razlika između identiteta i viza. Mi vrlo često, i nije to svojstveno samo o Hrvatima, već i Bošnjacima i Srbima malo manje, moram priznat, a to je da mi imamo lošije mišljenje o sebi nego imaju drugi o nama. A joj, šta ćemo mi, pa ne možemo mi, pa nismo mi, pa drugdje je sve bolje. I samo ljudi koji putuju svijetom, koji žive vani, mogu efikasno razbiti te predrasude. Zašto? Zato što onda vide i naprave usporedbu. Iz našeg dvorišta je trava uvijek zelenija ako susjeda, a nije baš tako. Kad provedeš 10 godina u Irskoj, vidiš da nije baš savršeno.